ariko noneho uno munsi kuba CAVMC iri gucukura muri Rugendabare barahagaritswe imyaka 2, kuba yarahagaritswe ku masite agera mu 10 ahandi, kuba hari imanza zikiri pending, ibyo byose biratuma tugaruka muri 2015 kuri kwa gushinga ishuri ryigisha ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Ijarama mu karere ka Ngoma. Yayo ibyo mvuga bigeraho bigera buri muntu wese wafashe kuri faranga bakamubaza, uwikosora akikosora, utabikoze kubera impamvu akabikora, ubwo sinzi n'ibindi byakurikira, ariko nyine nuko nguko. So iyi company rero nyigarutseho kubera ko uno munsi yaje ku meza, nisanze Rugendabare irimo iracukura ahantu hahagaritswe kuva iya mbere y'ukwa 8/2024, none uyu munsi tariki 20 kwa gatandatu, tariki 20 z'ukwa gatandatu 2026 nahanyuze bagikora, ibimenyetso birahari, amazi arahari, moteri irahinda, abakozi barahari, ibyapa birahari. Bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza, tubifuriza ishyane ihirwe, tugeze hagati mu kwezi kwa gatandatu. Tuje gukora ikiganiro kijyanye n'ibyo mudasanzwe mumenyereye, byose tuba tugomba kubibagezaho. Ubu tugiye kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kugira ngo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni domene ibamo amafaranga menshi, ibamo ibibazo byinshi, ibamo ubugambanyi bwinshi, ibamo amatiku, ariko abantu benshi badasobanukiwe. Kubera n'ibyo bibazo biyarimo bituma hari abantu babitinya cyangwa batazi uko bikora. Bamwe babwira abandi birahomba, bakumva noneho ibibazo birimo, imanza zaho zihoraho, abantu babo bahorana imanza nazo zirimo ibindi bibazo, bigatuma abantu badashaka kumenya ibiberamo. Ubushize nasomye inkuru, ariko nayisomye umuntu umwe w'umunyamategeko ukora mu bya mining, yarampamagaye arambura ndi mu kiganiro, aho amoneye anyereka tweet y'umunyamakuru yavugaga ko hari ikigo kiri gukoresha abanyamahanga 200 kubera ko cyabuze abanyarwanda. Ati hari umuntu atwitinze gutya, ati none abantu bari kumpamagara bambaza niba ari ibya mining. Hanyuma mbajije wa munyamakuru, nawe ahita ampa inkuru y'igitangazamakuru, ndayisoma koko nsanga nibyo muri mining. Kuva icyo gihe ya nkuru ndayifata nyihereza wa munyamategeko, umunyamategeko ntabwo yongeye kumvugisha, ubwo ashobora kuba aramenye uko bimeze, ariko nawe ibyo yansobanuriraga arimo ambwira ati tuyicara duhugura abantu, noneho niyo tuzanye abanyamahanga bakora bahugura abanyarwanda. Ibisigaye ibyo nabyo tuzabireba n'itegeko rigenga mining, iki kiba kirimo, inshingano za nyiri za sosiyete icukura ni izihe, iza leta ni izihe, iz'akarere ni izihe, ibyo byose tuzagenda tubyinjiramo. Ubundi muri no minsi nanone tukumva ngo abantu baguriye n'ikirombe, ubundi tukumva ngo abantu bakurikiranweho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butubahirije amategeko. Ariko nakunze gutanga umurongo, sinzi aho inzego zibigeze. Iyo ufashe umucukuzi winjira mu kirombe, wa muturage w'isuka, w'amajagu cyangwa w'ipiki winjira mu kirombe, ukamujyana mu nzererezi ngo acukura binyuranyije n'amategeko, si ubwa mbere mbivuga kuri KOP. Uriya muntu umanuka mu ifiro, mu mwobo, ntazi aho bagurishiriza agasegereti, ntanayizi, ntazi aho bayigurishiriza, ntazi ikivamo, ariko niwe dufunga, niwe tujyana mu nzererezi. Nabivuze kenshi. None kuki tudafata uwahereza umusaruro? Icya kabiri, uriya muntu umanuka mu ifiro abuze aho agurisha ntiyabireka, kuki tutareba aho ajyana umusaruro? Ubu rero bizarangira, iyi seri y'ibiganiro tugiye gutangira gukora izarangira tumenye ngo irigo mining ni iki ubundi. Ese ni ugucukura cyangwa no gucuruza amabuye? Ucukura amara amezi 3 muri iya zone, adafite aho agurisha yabireka. Byakunze kuvugwa ibirombe byaguriye abantu ngaho muri Huye, ngaho muri Gisagara, ngaho muri Kamonyi, ngaho muri Muhanga, ngaho muri Gakenke.
ariko bariya abantu ibyo bacukuye babihande, uhagaritse ababigura ntibasubirayo kuko bataba bafite aho bagurisha. Ndongera ndababwira imodoka zigenda zifite kesariyeri zifunze kubera ubwoko bwazo zaca ku bapolisi bati komeza komeza, ziba zipakiye iki? Gufata icyumweru cyangwa ukwezi tukavuga ngo izi modoka nazo tujye tureba mu inyuma harimo iki, hari amakuru byatanga arenze ayo ngewe mfite. Ariko Irigo Mining itwara ubuzima bw'abantu igira gute, ariko ba bandi bagwirirwa n'ikirombe ntabwo ari bo bikiza. Amafaranga bari mu ku kiro ntabwo ariyo yamukiza, ahubwo ubigura kuko agura na benshi, akagura aha akagura aha akagura. Ubwo nibura nitumara kwinjira mu itegeko neza tuzagenda tumenya ngo Irigo Mining atizwa umurindi nandi umugurira niwe utuma ashishikara, bamujyana mu nzerezi yamaramo amezi 3 akongera agasubirayo gutyo. Ariko ntazi naho bagurishiriza amabuye pe. Iyo ubarebye turaza kwerekana amafoto y'urugendo twagize. Hanyuma rero mining nkurikije igihe mberukira mu mategeko hari ibyo basaba companies izacukura ibikoresho, abakozi, assurance, ubuvuzi, no gusubiranya ibidukikije, gusubiranya aho yacukuye, gutera ibiti no kugira icyo afasha muri communauté locale. None babaze Ngororero na Rutsiro ko nta na rimwe turabona mu mihigo baza imbere, ko nta na rimwe statistique irabazana mbere y'uturere dutanu twa nyuma, amabuye yacukurwa muri utu turere amarira icy'akarere. Ujye muri malnutrition urabisanga, ujye mu bukene urabisanga, ujye amabuye ari muri utu turere atumarira iki mu iterambere ryatwo? Icyo ni kimwe. Cyo kora ngo rero uzasanga abana bavuka, abana babyara bakiri bato, uzahasanga abakora imibonano bakiri bato kandi bakayikorana n'abantu benshi. N'ibyo muri DHS n'ibyo wisangira ku karere ka Ngororero na Rutsiro. Na drop out, guta amashuri kubera iki? Kujya mu birombe. Izo se nizo nyungu z'amabuye. Ndabyibuka ku gihe cya Minisita ngo ni wa Maria Valentine, hari umwaka higeze kubaho abana basusha ariko umunsi w'ikizamini ntibajyeyo. Icyo gihe uturere twabanzaga ni Ngororero, muri West hari nka 4 cyangwa 5 bajya mu, ariko se bafasha iki? So ni rero bisaba ngo abantu bose babikangukire, abe ku rwego rw'akarere, abe ku rwego rw'umurenge, abe ku rwego, abantu bamenye ngo ni gute aya mabuye ko ari ay'agaciro, ko abayacuruza bakira ariko aho ava bagasigara bakene. Muri ya social responsibility hari ibyakabaye bikorwa. Niba abana bata ishuri kubera kutarya, hakaba hashyirwaho ikigo cy'imirire, kampani icukura muri ako gace kashyira ikigo cy'imirire, kampani icukura muri ako karere ishobora gushyiraho akavuriro, ishobora gushyiraho irerero, ishobora gushyiraho ibyo byose, cyangwa igatanga umuriro, cyangwa ikubaka ibyumba by'amashuri. Hamwe barabikora, ahandi ntabwo babikora. So ni ukuvuga ngo abantu baracukura cyane cyane ko rimwe na rimwe bikicwa nuko umucukuzi aza afite ibyangombwa yavanye i Kigali kuri headquarter ya RMB, rimwe na rimwe akarere kakarangara, akinjira mu murenge, nta kindi agatazura gusa, agataganyura. Ejo bundi ukazajya kubona ukabona igisozi kirasamye cyangwa kimwe kirashyitana abantu. Ese bizasaba igihe kingana iki ngo abantu dufunguke, dutanga amakuru, tuvuga amakuru ku bijyanye n'ibirombe icyo bimaze, ariko tutahora tuvuga amakuru mabi bahagwiriwe n'ikirombe? Irigo Mining, ibigo by'inzererezi byinshi byo mu turere turimo mine byiganjemo abafatiwe mu birombe. Rimwe na rimwe ugasanga bagambaniwe n'uwanze ko bamugemurira bakabijyana ahandi. Urumva Irigo abagura ayo mabuye yacukuye muri ubwo buryo nibo batiza umurindi abayacukura. Izindi ngaruka nuko ano mabuye akoresha
akoresha abakozi b'inzego z'ibanze amakosa. Aho kugira akarere gatera imbere muri rusange, ahubwo ucukura agafata neza bamwe mu bayobozi aho gufata neza akarere kose. Gitifu akagira icyo amugenera, abashinzwe inzego z'umutekano ku karere, noneho agakora ibyo yishakiye. Byarakunze kuvugwa muri utwo turere nakunze kuvuga: Muhanga, Ngororero, Kamonyi, Muhanga, Ngororero, Kamonyi, Rutsiro, Nyanza. Benshi mu makosa na Rutsiro nayivuze, Gisagara sindi kubyibuka neza. Benshi amakosa menshi agaragara ku bayobozi bamwe abakomoka kuri izo ndonke ziva mu bacukuzi. Kandi ntabwo bazibaha kubera kubakunda, bazibaha kubera ko bazafunga amaso ku bikorwa bitari byiza bari gukorera mu karere. Aho kugira ngo bakore controle, agacungana n'icyo bamuzaniye, akabati mugende mwikorera. Case study rero sasa, kuwa gatatu wa kino cyumweru turangije, no kuwa gatandatu nagenze akarere ka Muhanga, nsanga umuhanda uva Muhanga ugana Ngororero, mbere yo kugera kuri Nyabarongo, hari ahantu hari ibyapa byinshi cyane nk'uko mubibona ku mafoto. Ari naho hari icyapa kijya kuri rya shuri ryitwa Horezo umukuru w'igihugu yatanze Nyabikenke, kilometero 29 uvuye kuri ya kaburimbo. Hari zone irimo ibyapa nk'icumi. Ubwo barenze aho bita ngo ubanza ahitwa mu Nkonoshya, ukamanuka ukagera ahitwa Gasave, ukagera ahitwa Rugendabare, uburenze umuhanda ujya Kabacuzi. Mageze ibi bintu barabimbujije, ariko bajye bihangana, hari igihe abajemo akantu bakunda gutanga commentaire yabibuza, ariko it's okay. Muri iyo zone y'ibyapa urasangamo icyapa cyanditseho Rugendabare mining. Wajya muri dokima ugasanga iyi mine yarafunzwe kuva, iyi mine imaze imyaka 2 ihagaritswe, kuva kuri 31 z'ukwa karindwi 2024. Iyi site yarahagaritswe. Icyapa ku muhanda kirahari, nta n'agasinye kato kariho, kirahagaze. Niba yarahagaritswe agashira imyaka 2, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze guhera ku murenge wa Rugendabare, akarere ka Muhanga, intara y'Amajyepfo, aya makuru mu ibaruwa ibihagarika. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga, umuyobozi w'akarere ka Ngororero, uhagarariye ITRI mu Rwanda, umuyobozi mukuru wa RMA, umuyobozi wa CVMC Fara. Aba nibo ubwo intara ntabwo irimo kuko ntabwo yamenyeshejwe, ariko icyapa kimaze imyaka 2. SWAT icyapa kirahari, muranakibona. Turazamutse, fata umuhanda nk'ibirometero bingahe, hafi 2 n'igice, mu kaboko k'iburyo icyapa Rugendabare mining. Abakozi baracaracara, saa 5 n'igice, bamwe bari kurangiza akazi, abandi bari kuzana umusaruro wa Wolfram. Nibona intoki zahindutse umukara, amazu y'umukara nk'uko mubona hafi y'umunara nk'amastoke. Aho ni mu kaboko k'iburyo uzamuka. Mu k'ibumoso ucuritse gatoya, hano hari umunara, sinzi company uwo munara ukorera. Munsi y'uwo munara hari generator ihinda amasaha yose, amasaha twahamaze yose yarahindaga. Imbere y'iyo generator hari akapa kanditseho indangagaciro za Rugendabare mining, icyapa gishyashya. Umanutse gatoya munsi y'icyo cyapa, munsi y'iyo generator, metero nka 20, birombe cy'umukara, itaka ry'umukara hejuru, baza kubona mu mafoto. Mu muhanda ugenda, abakozi abari gutaha, murabona amafoto, bambaye amasarubeti mashya yanditseho Rugendabare, bavuye mu kazi, umubiri wabo urabigaragaza. Ngira ngo n'uyu munsi nta wabihakana ko iyo mine iri gukora. Iyi mine
itariki 27 z'ukwa gatandatu 2024 Rwanda Mining Board yandikiye uwitwa Habanabakize Jean Damascene, umuyobozi wa Daba Suppliers Limited, ati bwana muyobozi, impamvu kwemererwa gutandukana na CVMC muhuriye muri Rugendabare Mining Company. Gutandukana, ubwo Rugendabare yarihuriho na company ebyiri, bandikira umuyobozi umwe bamubwira ko yemerewe gutandukana n'iyo muhuriye. Ubwo turaza gusaba mwibara niba hari byemera ko Rugendabare izakomeza igakora irimo company imwe mu gihe yatangiye ifite amakampani abiri. Bati inshingiye ku ibaruwa yo kuwa 2 z'ukwa gatanu 2025 wandikiye ikigo gishinzwe mine petrol na gaze RMB umenyesha imyanzuro y'urukiko mu rubanza. Harimo n'urubanza yo kuwa 12 z'ukwa 4 2024. Uru rubanza narwo ari inkuru nasomye mu kanya ya ingenzi ivuga ko umuhesha w'inkiko ari kururangiza kandi rwo rugeze mu rukiko rw'ikirenga. Ndaza kubigarukaho, ntabwo ari byo byanzinduye, ariko amakuru yose agomba gutangwa, cyane ko ino baruwa uru rubanza yarufasheho reference. Ati nshingiye kandi ku ibaruwa yo kuwa 6 z'ukwa 5 2024 wanditse usaba gutandukanywa na CVMC muhuriye muri Rugendabare Mining Company. CVMC nayo turaza kuyigarukaho. Nyuma y'ibibazo bitandukanye byagaragaye mu mikoranire y'abanyamigabane ba Rugendabare Mining Company, ya mikoranire imwe nakubwaga, utubazo udutiku ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nkwandikiye nkumenyesha ko guhera tariki ya mbere y'ukwa 8 2024 uruhushya rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nimero ziriya hamwe n'amasezerano y'ubucukuzi sosiyete Rugendabare Mining Company yagiranye na RMB bizaba bitagifite agaki. Ibaruwa yo kuwa 27 z'ukwa gatandatu 2024 iravuga ngo uruhushya rw'ubucukuzi nimero ziriya hamwe n'amasezerano y'ubucukuzi sosiyete Rugendabare Mining Company Limited yagiranye na RMB bizaba bitagifite agaciro tariki ya mbere y'ukwa 8 2024. Ibyapa birahari, stoke zirahari, ibirombe birarangaye, moteri iraka, abakozi mu muhanda. Ibyo nibyo niboneye ngiye ku giti cyane. Na ahantu ngira ngo mu kagari ka Nsanga, umurenge wa Rugendabare, akagari ka Nsanga, umudugudu wa Twabumbogo, ariko ni site bita Temba. Murabibona ifoto ye yabira byapa byuzuye kuri uya muhanda mbere yo gukusha umukugana kuri Nyabarongo. Tariki 27 z'ukwa gatandatu 2024 RMB yanditse ko uruhushya rwo gucukura n'amasezerano ya Rugendabare Mining Company Limited bizaba bitagifite agaciro ku itariki ya mbere y'ukwa 8 2024. Imyaka 2 irabura ukwezi kumwe. Who is Irigo Miner? Ikindi nkunda kwibariza, kwiromba atari ikintu washyira mu mufuka nk'amafaranga wibye. Iyo bitengukiye abantu umuntu akavuga ngo sinarimbizi, itaka riri hejuru. Itaka riri hejuru. Ntabwo wavuga ngo iritaka ni iryo muri 2024 kuko imvura imaze kugwa uko ingana kugeza uno munsi haba haramezemo ibyatsi. Okay? Imyaka 2 ibura ukwezi kumwe. Nkomeze kubw'ibyo sosiyete Daba Suppliers Limited izatandukanywa na CVMC Limited igira uruhushya rwayo n'ikarita yayo isanganywe mbere yo kwihuza mbere ya consolidation muri Rugendabare Mining Company. Aya makampani nabiri uko ateye nabyo narabisuzumye narabirebye, yari amakampani imwe ukwayo Daba, indi ukwayo CVMC, noneho bongererwa zone yo gukoramo bahuriramo hakaba Rugendabare Mining. Donc hasanzwe amakampani abiri, imwe yigenga n'indi yigenga, bakagira n'indi bahuriramo yombi. Iyi rero ni isheshwe kandi ifite ubuso bwa ikorera ahantu hangana
na hegitari 6,500, ni hanini cyane, haza hakagera kuri kaburimbo, mu gihe izi kampani zo zikora hirya, imwe ifite 2,500, indi ifite nk'1,600 cyangwa na 200. Iyi bahuriyemo iraseswa, amasezerano arahagarikwa. Icyari gukorwa RMB ari kuvuga ngo wowe Daba va muri Rugendabari, hanyuma dutange icyangombwa gishya tugiye CAVMC igume muri Rugendabari. Noneho Rwanda Mining iravuga ati kuva iyi tariki ibyahawe Rugendabari Mining Company biteshejwe agaciro, bivuze ngo aho hantu hakabaye hagikora. Abakozi narabiboneye, stock narayibonye, ibirombe narayibonye, generator narayibonye, icyapa cyo ku muhanda n'uyu umuntu wese ugiye muri uriya muhanda wa Gitarama Ngororero Mukamira yahita kibona. Hanyuma ati kugeza tariki 31 z'ukwa karindwi 2024 Rugendabari Mining Limited irasaba kuba yarangije gukemura ibibazo byose sosiyete Rugendabari Mining Limited yaba ifitanye n'abafatanyabikorwa bayo, harimo no kwishyura amafaranga y'umwaka 2023 y'uruhushya rw'umwaka annual license fees, ibyo ntago ndabisobanukirwa, nzabisoma mu itegeko, nayo gukodesha ubuso annual surface rent fees. Ati murasabwa kuba mwashyize mu bikorwa ibikubiye muri iyi baruwa bitarenze tariki 31 z'ukwa karindwi 2024, kubera ko guhera tariki ya mbere y'ukwa munani 2024 uruhushya n'amasezerano y'ubucukuzi bya sosiyete Rugendabari Mining Company bizaba bitagifite agaciro. Mugira amahoro, nayo baruwa nacyo niho ibaruwa isoreza. Barongera bakavuga ngo tariki ya mbere y'ukwa munani 2024 iyi sosiyete ibyangombwa byayo byo gucukura bizaba bigihari. Ubu haracukurwa nande rero, ibyo tugomba Munti rero byagenze biti. Iyi Daba yarandikiwe, ariko banavuga ko kuba Daba ivuye itandukanye na CAVMC mu mirebere ya RMB, bivuze ko na Rugendabari Mining Company itakiriho, bahita bayambura ibyangombwa. Iyo bashaka bari kongera bakabyandikamo ati haraguma CAVMC, cyangwa se bagakora iyindi license yemerera indi company irimo CAVMC yonyine. Sibyo byabaye, ariko ibirombe biracyahari. Nagiyeyo kuwa gatandatu subirayo. Kuwa gatandatu ubwo ntabwo ninjiyemo ndani, ariko narebye ibyo umuntu abona ku muhanda. Hanyuma nigeze gukomoza ku cyitwa urubanza rufatwaho nka reference, na mbere yo gutangira ikiganiro namaze gusoma inkuru ya Ingenzi ivuga ko hariho gusa naho kurangiza urubanza rukiri muri Cour Supreme. Uru rubanza narwo nubwo ntarutindaho, ni urubanza rwari rujyanye no kurangiza ibi bibazo, ariko urubanza ruhera mu rukiko rw'ibanze rwa Kiyumba rujya mu rwisumbuye rwa Muhanga. Uruhande rwatsinze Ikiyumba, bigeze i Muhanga, impamvu urubanza ndavuga utuntu tubiri. Iyo nenge yo kuba bari kururangiza huti ibyo nta kibazo, hari inzego zibishinzwe, ariko uru rubanza ruvuye mu rukiko rw'ibanze rwa Kiyumba rugeze i Muhanga rwateje ibibazo gute? Hano mfite ibaruwa y'umucamanza warwikuyemo, rwaramaze kuburanishwa, rusigaje gusomwa. Arwikuramo, yandikira presidente w'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga agira ati nyuma y'uko iburanisha ry'uru rubanza ripfundikiwe, nakomeje kwakira amakuru aturutse ku bantu batandukanye y'uko rwatanzemo ruswa. Yagiye inyuzwa ku bantu batandukanye, bityo shingiye ku biteganywa n'ingingo y'104 y'itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza
z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi n'iz'imirimo n'iz'ubutegetsi, nkaba ndwivanyemo ku nyungu zanjye bwite n'iz'ubutabera. Arasinya. Iyi baruwa irimo amakuru, ariko sinibaza impamvu adakurikiranwa ngo ahabwe agaciro. Umucamanza kwikura mu rubanza yamaze kuburanisha, hasigaye isomwa, akivugira ati haravugwamo ruswa, rwatanzemo ruswa, yagiye inyuzwa ku bantu batandukanye, ati none ngiye mbwikuyemo. Aya makuru niyo bitaba urukiko rw'ikirenga cyangwa se, ariko n'inzego zayakenera, kuko ijambo ruswa ni ikintu gikomeye cyane, rinasona ukuntu iyo sa bayita sifra, inkubyi, no kuyisoma uhita wuvamo akantu. Kuki aya makuru y'umucamanza atakurikiranwe ngo ahabwe agaciro? Iyo ruswa yavuga kuri indi ijya kuri inde, inganite yatanzwe ryari, umuntu akavuga ngo nduvuyemo kubera ruswa, hasi akavuga ngo ni inyungu zanjye bwite, ntabwo ari ze bwite nuko harimo ruswa, ahubwo bakaba bakurikirana ngo kubera iki ruswa. Uru rubanza rero nirwo rutangwaho referanse, ni narwo Ephrem Ingenzi yavuzeho, ruri kurangizwa kandi hari procedure y'urukiko rw'ikirenga. Uru rubanza rurangiye, uyu mucamanza amaze kurwikuramo kandi yararuburanishije, byaje kurangira uwatsinze Kiyumba atsinzwe i Muhanga. Rujya hehe? Rujya mu rw'ubujurire, ngira ngo i Nyanza, nibyo. Rugeze i Nyanza, ab'i Nyanza bati ntabwo turwakira, ntibiri mu bubasha bwacu. Ruragigira 1, 2, 3, birangira barwakiriye hatsinda uwatsinze mu rw'ibanze. Birakomeza bigera mu rw'ikirenga, amakopi turayafite, Ephrem niwe uri kubireba. Ariko icyo nshaka kubwira, muri za metero tuba dutera, urubanza umucamanza yikuyemo yamaze kuruca, akavuga ko harimo ruswa, ko avuyemo ku nyungu ze bwite. Urubanza rwageze i Nyanza, bakarutinya nk'urushyushye, bakavuga ati ntabwo biri mu bubasha bwacu, 1, 2, 3, rukarinda rugera mu rukiko rw'ikirenga. Nibaza ko abantu bijyanye n'iby'amategeko, nubwo ntaho byanditse, ntayo nzi, ariko hari icyo bivuga. Ntabwo ari nk'urwavuye Kiyumba rwihuta rukarangira wenda nk'Imuhanga. None urundi Muhanga umucamanza rwikuyemo, Nyanza yanze kurufata. Hari ibintu abantu bakabaye batekerezaho. Ariko uyu mucamanza w'umudamu wa Muhanga we yatanze amakuru, nuko amakuru yabuze gikurikirana. Aragira ati nyuma y'uko iburanisha ry'uru rubanza ripfundikiwe, nakomeje kwakira amakuru aturutse ku bantu batandukanye y'uko rwatanzwemo ruswa yagiye inyuzwa ku bantu batandukanye, bityo ndwikuyemo, nkaba rwivanyemo mu nyungu zanjye bwite n'iz'ubutabera. Urumva ibaruwa nk'iyi, nubwo yagarukiye wenda nta kopi pour information yatanze, ariko aho iyi baruwa yageze bakabaye bakora iyi n'indi kusanya amakuru, bakamenya ibi bintu byari biteye biti. Hanyuma rero iyi Rugendabare mining abantu bagiye bayisura bagasanga iracyakora, malgré ibibazo kugeza n'ejo bundi rwose mu kwa kabiri, abantu bari bakijya kwisura bagasangamo utubazo, kuba nta baganga ifite, kubikora bitemewe, ego ibintu byinshi cyane. Banayica n'amande. Ariko iyi kampani ivugwa iyi kampani ya CAVMC, ndayivugaho ibintu 2 cyangwa 3. Nyizi kuva 2015 kuva 2015, ariko reka mpera inyuma ndeka amateka. Hano yari ifite amasite menshi agera muri 10 nangahe, kandebe. Hari site yagiye yamburwa, iyi kampani yitwa CAVMC. Hari site Rongi, Kiyumba, mu mirenge ya Rongi na Kiyumba, site bita Ruramba,
Gitwa, izo zarahagaritswe. Ubwo byose bandikiye umuyobozi wa CAVMC. Kambirebe 2023 bandikiye CAVMC basaba ko site ya Ruramba, Gitwa na Kidahwe zihagarikwa bakanacibwa amafaranga 500,000. Mu kwa 11/2023 hahagaritswe Nganzo na Rugarama, nabwo bacirwa amafaranga. Bari basabye no kongererwa uruhushya barabibangira. Mu kwa mbere mu kwa 6/2023 bari hahagaritswe Rugwiza na Kibonwa, Kabuba na Giko, babaca amafaranga 500,000 n'andi 500,000. Ubwo n'udukosa twabaga turimo, ntagiye muri detaye. Basaba guhagarika imirimo igamije umusaruro yose. Ubwo ndimo ndabicaho niruka. Mu kwa 7/2023 hahagaritswe ibaruwa ivuga gusaba iperereza ku mpanuka zabereye muri Rugendo Bare Mining ku itariki 13. Novembre, mu kwa 11/2022 hari hahagaritswe site ya Ngando, Kabuba na Buhoro. Mu kwa 3/2023 hari hahagaritswe Nyarusange, Nyagasozi, Temba, Gitaba, Ngando, Rugondo. Izi zagomba gukomeza gukora, hagarikwa Buhoro, Mpinga, Ndora, Rugwiza, Karama na Ruvuyo. Site zigera muri 10 zagiye zihagarikwa z'iyi kampani. Ibyo si bivuze hari ikindi ngamije, ni ukugira ngo twebwe mu metero nyine ureba buriya n'idarapo ry'igihugu yo harimo amabara menshi, ntabwo turifata nk'irifite amabara make. Niko analize zikorwa, niko isesengura rikorwa. N'imodoka iciye ifite amabara menshi, ntabwo niyo utakwibaza ku ruganda ushobora kwibaza kuri nyirayo. Nta ibyo bidahagije, nanjye iyo nambaye ishati y'amabara menshi biba byoroshye kwiga mu mutwe wanjye bimeze bite par rapport y'igihe nambaye ishati y'ibara rimwe. Byoroshye muri rangaje abantu bumva cyane. Umugore ufite CV yuko yavuye mu ngo nyinshi, avuye mu ngo 8, ugiye kumurambagiza wa 9, izo ngo 8 ntabiha agaciro. Umugabo umaze gutunga abagore 6, umugore ugiye kurwinjiramo ari uwa 7, ayo makuru ntacyo bamubwiye. Niyo mpamvu iyi kampani mpereye ku kuba ngo urumva amabaruwa agera muri 7, amasite arenga 10 byose, ariko hazamo udukosa. Noneho finali ya 2024 ikaba iyo guhagarika Rugendo Bare Mining, bari bafatanyije na mugenzi we. Ibyo nabyo hari icyo bisobanura. Noneho rero wenda nishaka ngane no ku musozo, iyi kampani rero nawe nababwiye ngo nyizi kuva 2015 tariki mu kwa 10 Oktober 2015 icyitwaga WDA cyatangaga amafaranga ava muri icyo bitaga SDF, Skills Development Fund ya Banque Mondiale, yari kuriwe n'umuyapani witwa Sokai. Ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. Amafaranga faze ya 3 bayatangiye mu karere ka Kamonyi ku nzu mberabyombi iri munsi y'umusigiti, umaze gutakaza umuhanda ujya Remera Rukoma, ukamanuka mbere yo kugera mu ikorosi rigana ku rwibutso. Iriya nzu y'amabati itukura iri mu kaboko k'ibumoso munsi y'umusigiti, niho hatangiwe amafaranga agera muri miliyoni 900 batanga ibigo byinshi n'iyi CAVMC irimo. Mu ijambo ryahavugiwe
abantu bari bahari ndabyibuka, meya wa Kamonyi yari Rutsinga Jacques yari ahari, n'uwayoboraga WDA yitwaga Gasana Jerome bari bahari, n'abandi ba rwiyemezamirimo bahawe ayo mafaranga ndabibuka, za Papebu zarimo, za Doctrina zarimo benshi. Mu ijambo ryavuzwe bavuze ko faze ebyiri za mbere zahawe harimo amakampani y'abaringa, babwira abantu ngo mugende mukosore. Icyo gihe ibigo byafashe amafaranga byose ndabizi ko mbifite mu ikarine, buri kigo amafaranga cyafashe na nimero narabyanditse mu ikarine y'umukara ndabyibuka, bari badutwaye na kwasiteri n'ikimenyimenyi, badusabye nimero ariko na n'ubu nta kintu, message ntirasona. harimo umuhungu bwitiranwa sha niyo wari ubikuriye. Good, abantu bafashe amafaranga uwo munsi abakoze n'imbarwa. umuntu umwe wabikoze ofisiyeroma, hari n'abandi baba barakoze. Ni umuntu wari wafashe amafaranga yo gutunganya amazi yanduye, yagomba kubikorera muri Etiri Icyeza iwabo b'Ibirezi. Uwo muntu asoza bagaradiwetinga yaratumiye, atumira WDA, atumira Directeur ushinzwe uburezi ku murenge n'uwo ku karere ka Muhanga, arabitwereka, abarangije batanga ubuhamya, n'undi waba barabikoze ashimirwe. Ariko utaragize icyo akora, dore iyi dosiye irabyutswa na Service. Abantu bakanzenze ngo bari bafashe amafaranga yo gukora rinete, hari abari bafashe Nyarugunga ngo yo korora ingurube, hari abari bafashe ngo gufata nuza computer ishaje ukayihindura televiziyo. Harimo imishinga iryoshye pe. Iyi company CVMC yahawe amafaranga yo gushinga ishuri rya mining mu murenge wa Jarama, akarere ka Ngoma, miliyoni zirenga 30. Inkuru yasohotse kugiye ku itariki 10 z'ukwa 10 2015 ivuga ko mu karere ka Ngoma hagiye gushinga ishuri ryo kwigisha ubucukuzi. Ubwo n'abandi bumvireho no mu turi turere ko ikarine yo ndacyayifite. Hanyuma 2021 sinzi ukuntu ahantu nagobotoye udufaranga two gukora inkuru zicukumbuye, ndavuga nariko iki kintu cyitwa SDF, Skills Development Fund, cyakoze faze 3 gitangagera muri miliyari 3, kandi ko faze ya 3 bayitanga batubwiye ko izabanje zajemo abantu babaringa, wakwikora follow up ya za company zayafashe mpibereye ko amafaze abanza sinari nyaza. Mpera rero kubonzi inkuru ngiye kugiye mbona iyi nkuru, mpamagara nyiri CVMC, ariko mbere yo kumamagana nabanje guhamagara ku murenge wa Jarama. Abagitifu nka 3 basimburanye barambwira ati nta n'ikibaho kigeze kigera hano, nta n'icyapa kigeze gishingwa. Mpamagaye nyiri company ati byahise bihinduka, byafashe undi murongo. Ariko ndagenda njya mu cyahoze ari WDA, ariko cyari cyaramaze guhindura izina. Ngezeyo data ndazibura, nkabona imishinga batanze ariko amafaranga yatangiye nkahabura. Ubwo nagezeyo bageze kuri faze yindi ya SDF, indi faze data turazibura kuri website no muri karaseri turabibura. Hari umudamu ngira ngo umudamu muto ngira ngo niwe advisor w'ikigo. Ikintu nahakuye nuko uwo mudamu yambereye imfura, arambwira ati ibi binyeretse impamvu ikigo cyacu gihora gihindurirwa amazina. Ibyo nibyo jambo nakuye muri kira kigo. So iyi kambare sinyivuze nubwo nahereye muri Rugendabare, ariko 2015 amafaranga yo gushinga ishuri rya Jarama ryigisha gucukura, iri shuri nta ryabaye, cyese niba yarijyanye mu wundi murenge. Ubwo karagaciyemo tuba tugaruye amateka,
abafashe kuri ayo mafaranga rwose ndabizi rwose mwararyohewe ariko ntawamenya abagiye batakiriho batagikora utsoke bamaze gusibangana. Ariko noneho uno munsi kuba CAVMC iri gucukura muri Rugendabare barahagaritswe imyaka 2, kuba yarahagaritswe ku masite agera mu 10 ahandi, kuba hari imanza zikiri pending, ibyo byose biratuma tugaruka muri 2015 kuri kwa gushinga ishuri ryigisha ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Ijarama mu karere ka Ngoma. Shinwa cya muzehe kinanuka arakini hakiseme bongo. Ubwo niba abari mu karere ka Ngoma umurenge wa Jarama nimutubwira ko ishuri ryabayeho muzadushakire 5 batanga ubuhamya baryizemo, tuzatega tuze tubivugishirize. Kanzenze muri Rubavu nabajije abashinzwe uburezi ku karere nka 3 basimburanye bati ni nawe tubyumvanye. N'abandi hano mu mujyi hoteli yitwaga mwiki yari hariya hafi ya Ntuza kuganda kamabuye ujya kuri Okapi iyo wafesingaga abo barayafashe. Hari n'ahandi hafi ya House Criminology muhanda umanuka uva House Radio Rwanda usize Pharmacie Conseil na Ecole Belge, munsi yaho hari abandi bayafashe. Za Gikondo barafashe yayo ibyo mvuga bigeraho bigera buri muntu wese wafashe kuri faranga bakamubaza, uwikosora akikosora, utarabikoze kubera impamvu akabikora, ubwo sinzi n'ibindi byakurikira. Ariko nyene nuko nguko. So iyi company rero nyigarutseho kubera ko uno munsi yaje ku meza, nisanze Rugendabare irimo iracukura ahantu hahagaritswe kuva iya mbere y'ukwa 8 2024. None uyu munsi tariki 20 kwa gatandatu tariki 20 z'ukwa gatandatu 2026 nahanyuze bagikora. Ibimenyetso birahari, amazi arahari, moteri irahinda, abakozi barahari, ibyapa birahari. Nta cyantangaje, niyo mpamvu banashyize ibyo bindi birungo. Niba maze imyaka 2 ikampani maze imyaka 2 icukura ahantu hahagaritswe, ikaba ifite zindi site zigera muri 10 na zingahe zagatswe hagati ya 2022 na 2023, hakaba hari imanza ziri gusirikira nazo zijyanye nayo. Nanjye nkaba nibukije utufaranga two muri WDA natwo yafashe iyi company. Nukujya mbereka ishusho ngari, ariko n'abandi n'abandi tuzagenda tuza buke buke, ariko byumvikane ngo ese umuntu mu nyungu ze byo nta nibirenze kuba company yakomeze gakora, ahubwo inzego zihari ziri hehe. Akagari n'Isanga, Gitifu wa Nsanga urahari, nubwo batagwaye kopi urabizi ko iyo company ikikora. Gitifu w'umurenge wa Rugendabare urahari, akarere ka Muhanga murahari. Icyapa gishobora kumara imyaka 2 ku muhanda kiranga company itagikora. Ubwo abo mu mutekano wose ndabihoreye, siniriwe mvuga, ariko nibyo abantu bagomba kwibaza. So iyi domaine irimo amafaranga, ikenera n'amafaranga, irimo n'amakuru menshi ameza n'amabi, ariko kugomeza kuyiterana tukigira iyo abanyamakuru bigeze kujyayo barabadiha. Inyarusange nabwo ni muri Muhanga, ubwo nta muntu upfa gutinyuka kujya mu birombe. Nanjye rero nagiye nambaye sinzi no gufotora nkatinya, kandi nta nubwo byari biteye. Mu muhanda hari abakozi bibereye utamenya ngo bari mu biki, kuko batari bazi ko ndi buze. Ariko najya gufotora nkajya kuri nkafotora niruka. Donc twarabiretse, twaratereye iyo. Nta muntu ushaka kumenya amakuru mu birombe, kubera ko ibirombe byirukanisha abayobozi, ibirombe bikubitisha abanyamakuru, ibirombe bifungisha abo mu mutekano,
N'ejo bundi hari umunyamakuru nari nohereje muri Ngororero y'Uburengerazuba, nawe ari icyo kibazo, abasekirite bo mu birombe barabaye ama escort ya mudugudu ngo witwa padiri, none birwa kwita abandi baturage. Uwo munsi hari habaye inama, inzego z'umutekano zaje, ariko abanyamakuru twari twohereje daso zirabafunga ngo nta mabwiriza ya meya. Kubw'amahirwe mvugana n'uri hejuru ya meya, icyo gihe nari Musanze, ngo bagira ngo narabyibagiwe, kandi ari ejo bundi. Mvugana n'uri Musanze, mvugana n'uri hejuru ya meya, ndavuga ngo abanyamakuru baraha bafashe matekwa, barashaka kubasibisha ibyo bafashe, témoignage z'abaturage. Kubw'amahirwe uri hejuru ya meya amubwira ko iyo mikorere idahwitse, barabatindije, barangije akazi, babazana bigera mu masaha bakiriye muri iyo misozi. Kubw'amahirwe amabwiriza ageze kuri meya abaha lift, abageza Gatumba, kuko nari Musanze n'abahungu b'inkwakuzi mu gutwitinga baba babishyizeho, byageze kuri twiti, meya agifite babahungu mu modoka, ibintu mu nkoze bahaye lift, none mwamvuze. Nanjye nari mbizi, kuko icyo gihe na Musanze nari kumwe na meya n'abo mu nzego z'umutekano, ku buryo meya yagize ikibazo abona ntari hamwe, kuko ku mutima wari Ngororero, nshaka ngo umenye mwiba aba banyamakuru batashye. Ibintu byo mu mabuye pe birakaze, ariko ntabwo tugomba kubitinya, kuko niba byinjiriza igihugu tugomba kumenya n'uburyo byinjiza mu buryo bufatika, kandi agace niba ari amabuye y'agaciro, agace arimo kagaragare koko nk'akayafite. Ndumva ari ibingibi bafatanyabikorwa beza, Hanika Anglican Integrated Polytechnic, ishuri ryiza hari i Nyanza mu mujyi y'abaporoso, yigisha rifite segonderi na kaminuza, rifite azero muri ICT n'iya mekanike iri hafi, ni ahantu heza cyane. Abana biga bakiga n'amategeko y'umuhanda, bakahava bafite perimi, kandi umwana wahize segonderi akahiga na kaminuza baramugabanyiriza 50%. Bona abafatanyabikorwa bacu. Premium Construction Group ni abantu nabo tumaranye igihe tuzarambana, nibaza ko abava Hanika bazajya bakora stage muri Premium, basubire Hanika nibarangiza Premium bahakazi. Abo nabo n'abafatanyabikorwa bacu bajyanye no gukora inyubako n'ibikorwa remezo, bo bakorera hano i Remera hafi ya habandi navuze, munsi ya hahoze WDA mu imbere y'umunara. Mwabashaka kuri 07844255 cyangwa se 0785598046. Abandi bafatanyabikorwa ni kwa Musonera Sostene Vista Kigali, hariya urenze mu izindiro ku kizunguruko cyo kwa Nayinzira, ahantu witegeye imisozi ya Kanombe, Ndera, Bumbogo, Kimironko na Kinyinya, mu ihuriro ry'imihanda uzamuka kuri Azamu winjira mu nganda Masoro n'Ibumbogo hejuru. Ni ahantu heza n'ihuriro ry'abantu pe, bafite serivisi nziza, igikoni cyiza, amasare y'inama, ibyumba bifite urubaraza na salo, ahantu heza cyane. Mubahamagare, mu reservishe, mu booking kuri 0785408040. Abandi turacyategereje abandi, ariko n'inzu z'Imaranyundo ziracyari ku isoko, nazo mwatujye naho tukajya kubahuza. Soza kuri iki kiganiro, ntabwo ari ikiganiro cyoroshye, ni ukuvuga ngo ni ahantu, iyi ni domaine kubona y'amakuru biba bigoye. Hari n'igihe rwose ubona aho kubona amakuru ubona amakofe, kandi zatangiye kurya abavumvu. Hari izindi nkuru tumazemo iminsi nazo ziri gutuma abanyamakuru bihishahisha, nabyo ni ukubivuga tukabimenya, ni nko kugira gute se, ntabwo biba byoroshye. Mujye mwumva ko umuntu aba atorohewe, ariko ubwo hano twakuye uburyo hashobora kubaho illegal mining. Illegal mining ntihanirwa wa wundi ujya winjira mu mwobo, yakabaye ihera ku ugura, kuko uwinjira mu mwobo atabonye umukiriya yabireka. Wakoze cyane. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza? Ngufite amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko
ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic.